Manipur Top Trending News na tungan-tungan ba wala ba source hindi lakot sarga. Matamatang di oiba maru oiba ipaw sin patu kan hanje. Ahanba pauda Home Minister Khemchana Manipur gi security phibam review tawkhre. Security advisor amasung DGP na chingba Delhi da hakting na saruk yaki. Governor, Chief Minister, Home Minister, Commissioner, Home amasung Governor gi Secretary na Barcel Mota log babandagi saruk yaki hari. Manipur da hawjik oiba security ki phibam singbu Union Home Minister Khemchana preside tarduna Delhi da pangtokkiba awang mathaki security meeting amana review tawkhre. Ngasi pangtokkiba review meeting asigi matangda paukse asina phangba report ki matung ina Delhi gi mifam asida Manipur gi advisor security Kuldeep Singh anoba DGP Mukesh Singha military operation gi director general amasung state asida deploy tawiba Assam Rifles CRPF amasung BSF ki director general singba singdi haktiang na saruk yaki adubu Governor A.K. Bala, Chief Minister Y. Khemchana, Home Minister Gomidas Kontogjam, Manipur Lenga ki Commissioner Home and Ashok Kumar amasung Governor gi Secretary Sumant Singhadi Ifaldagi log babandagi mifam asida Barcel Mota saruk yaki hari. Review meeting asigi makhada report na haibata Union Home Minister Khemchana preside tawduna pangtokkiba meeting asi hawjik oiba Manipur gi phibam sing asigi damak tangai fadana pangtoktaba yadabdagi pangtokpani hairi. Mifam asida Delhi da satuna Governor, Chief Minister amadi Home Minister na singba singna hakting na saruk yafam Poglabasu, Chief Minister di ngasi laikidraba Yakai Taruk, Thalon Assembly Constituency ki BJP ki MLA Bungjagin Balte gi Suchambu da pangtukpa Lairon Chanbagi Thorom da saruk yagadaba laiba amasung Governor Chairman oiba Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy gi Production Unit ki sana Pudongba Thorom da athoiba Mithungen oina saruk yagadabana makoi animak Delhi da sakidabani hairi. Adubu state asigi security ki phibam review tawba aruba phibam oibana ngasi nungtil pung mga tarpadagi Governor, Chief Minister, Home Minister na singba singna lusingba official kharasu yauba milchingna infagi log babandagi Barcel Mota saruk yakibani hairi. Delhi da chatuna mifam asida saruk yakiba security advisor amadi DGP khaktanatana Manipur Lenga ki makok thongba amasung mari lenaba official kharasu yauki hairi. Amaromdana lemukhongda kokisingna Kendra Vidyalaya gi mahirosing amukasu tingkre mamang thagi tarada niyatina hatok lambadagi hangkiba naga mission taruk harpada senabasing hagadabani haridana nagagi CSO singna Meitei amasung Nepali singa khusam naduna economic blockade khogjang sangsilakpagi mayokta lemukhongda leiba kuki singasu rangdagi hongna mafam asigi Kendra Vidyalaya mahirosingbu athingba piduna mai tamba chathan khidraba matungda ngasi su makhata na thingduna chathan khidre hagbo asiga mari leinana army gi maikaidagi aram wafam sing phongdok lamni hainasu khongjang changsiliba naga Meitei gi khongjang loi singna yaning phongdoktuna kanto sabalda army gi gari chatok chasin tawba yaroi haidra thingki khongjang loi singbu army na lakshina na honar pada mioi ama soktuna laikana ki hari ngasi gi oina Kendra Vidyalaya gi mahirosingna lemukhonggi ex serviceman colony yorpada kuki singna athingba thamlakibani thakto asidagi naga amasung Meitei singna karigidamak mahirosingbu thinglibano haina makhogi khongjang en kansilakibani hari. Amaromdana Yumnam Khemchana May 3, 2023 gi matungda Chochampu da chatpa ahanba Chief Minister oire kuki inpi Chochampu yauna district asida base tawba kuki jogi tongan ba nongmai paiba amasung paidaba group singna makhoina haruk lal asigi warusin portringaida Chief Minister oire basu Meitei amatta kuki jogi area da sanglakpa yaroi habi akanba wafum sing phongdokna khrabasu May 3, 2023 dagi haruk hawjik fawda warusin portriba Manipur gi lal asigi manungda Chochampu da chatpa ahanba Chief Minister Yumnam Khemchana oikre hari prize piba yai mahak ngasi gi khongchat asigi matangda Chief Minister gi Secretariat ki Thatok Machirol hai mahak ngasi Thalon Assembly Constituency gi MLA oiramba laikhidraba Bungjagin Balte gi Chochampu gi Dorcas Bank laiba yumda chatki amasung May 3, 2023 dagi harokriba ethnic violence asigi manungda Chochampu da chatpa mahak na ahanba Chief Minister oire haina wafum suphongdoraki Chief Minister na alaklaga Union Home Minister Khemchana CR tawduna pangthokadaba mifumda saruk yagadaba leibana mahak helicopter da chakibani hairi laikhidaba Balte gi aroi mathong mangam pangthokpa torongba mari leinana mahak na hai laikhidaba Bungjagin Balte yamna ingtapa mioi ni amasung kumja 2017 dagi hawruduna mahak yamna nangnarakibani aina Manipur Legislative Assembly gi speaker oirpa matamdagi nakna doinarakibani May 3, 2023 gi laibaktiba thawgokta mahak sokibani karigumba tangkak amada aina mahak loinana leiramlabadi thawgo adu thoklamloi hanasu ningamdaba phongdoki Chief Minister na Chochampu da lakleba khongchat asi mangonda ikai khomnoba utpa lakpani haiduna ngasi ayaki khongchat asi laikhidraba aigi marupu Balte gi mahumda aroiba ikai khomnoba utnabagi tamak lakpani mahaki aroiba mathong mangam pangthokpagi thoramda saruk yaba pangbagi tamak tasu atpenba phongdoklatuna mahaki imung asi aigi imung gumbani laikhidrabagi marup sing su aigi marupni makogi marakta amadi yam naksina loinai haiduna mahaki imungna awat apa lerpada aihak na matabung mateng pangani haki
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ MLAꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯏꯪ ꯆꯤꯛꯄ ꯄꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯂꯛꯄꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯃꯣꯟ ꯅꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯒ꯭ꯔꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯕꯥꯠꯔꯨꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯜꯁ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯒ꯭ꯔꯥꯗ ꯆꯍꯤ 90 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯕꯥꯠꯔꯨꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯜꯁ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤ UP ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ 13ꯗ ꯁꯤꯀꯟꯗꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯔꯨꯕꯤ ꯁꯔꯃ ꯀꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ ꯆꯍꯤ 93 ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯤꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯔꯨꯕꯤꯕꯨ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯍꯪ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁꯀ ꯆꯥꯅꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯔꯨꯕꯤꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯔꯨꯕꯤꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ 19ꯗ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯕꯨ ꯕꯥꯠꯔꯨꯝꯗ ꯇꯧꯊꯣꯛꯂꯒ ꯐꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯪꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯜꯁ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯔꯨꯕꯤꯒꯤ ATM ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯆꯤꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯔꯨꯕꯤꯗ ꯌꯨ ꯊꯛꯅꯕ ꯁꯦꯜ ꯅꯤꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ HIRꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯦ CEO ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯚ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ HIR ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ CEO ꯒꯔꯤꯃꯥ ꯒꯨꯞꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯝꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯚꯣꯇꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ CSOꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ HIR ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 19 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ HIR ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ HIR ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯅꯨꯃꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯆꯥꯝꯃ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤ HIRꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 93,093ꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯖꯣ ꯖꯤꯂꯥꯏ ꯄꯣꯜ MZPꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯛꯃꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯅꯝꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗ ꯚꯣꯇꯔ 112 ꯔꯣꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ MZPꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯒꯔꯤꯃꯥ ꯒꯨꯞꯇꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ HIR ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ HIR ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ इलेक्टोरल रोल फॉरेन नेशनल थेंगनद्रे हाइकी वीडियो से पाउडर सोखी लांखी वाला सुना पिगनी चैनल से नुसी बिना शेयर और सब्सक्राइब कर दी हाइने तंथार पखुंदसरी अमदी मखा तंगन भी से बात